ngibuyele marubeni erubina ngibuyele maye mina ngiyala erubina ngibuyele mina maye mina ngiyala erubina ngibuyele maye mina ngiyala erubina ngibuyele maye mina ngiyala ngibuza nginitshali ngabe marubeni ngibuza nginitshali ngabe marubeni ngibuza nginitshali ngabe marubeni ngibuza nginitshali ngabe marubeni ngake ngabuyele rubini katolunguba. Nanoma izulu lingana kangangani line ngesinanja line ngama-ice kube nesivunguvungu kube nomoya omkhulu okusalako abantazana bequde bazokuya ehodlweni bayogida gamare bangasabi ukuthi bazoharukela okusalako bazokuya gamare bangafika bavume ngoma yinye babetha ama 1-2 okusalako bazogida ende bonke angeke bagidwe mswenya bazogida kabili. Kuba yini into le yenze kanjalo? Ngombana igido umvumo nokwahla akusi entertainment. Umntazana nakagida lapha ehodlweni aka entertain abantu abeze la ecudeni. Isokana naligidako lapha al entertain umuntu oze emasukaneni. Isokana nalivumako nalibongako ali entertain umuntu oze emasukaneni. Kwenziwa umthetho ngombana igido nomvumo kanye nokwahla akusi entertainment, zizinto ezikhonakalisa amasiko pilotizeni. They enhance ama rituals esiqeda ukuwenza nala esizowenza. Umthetho lochani ibizo lami ngingilungile Mabhena uNamasoka umntazana wenaleni owakhuliswa Manzunza. Na uthola isikhathi ungaya ku rabbit hole uyokufunda utsemelelo ufunde ngokuthi amakhuwa wayithatha njani into yobukhwari bethu bayiphendula icurrency, because amakhuwa bona bathi nebabona izinto zethu babona indlela yokwenzani yokuphumelelisa umnqopho wabo wecurrency. Ukhumbule ukuthi icurrency akusiyo yethu, thina imali asinayo sibabantu abanzima, thina imali asinayo siyaroyela thina. So amakhuwa ukuze into yomvumo neyogida igcine soku-entertainment, igcine sekuyinto ye-stage, fanele ukuthi uyoyifunda yimbi khulu ke ngombana ifaka hlangana ne-rape, ukuthi amakhuwa bekasidlwengula e-stage bese abanye babukele then ikuhleko kuthiwa into le yimnandi, kuthiwe vumani ingoma zenezi, kuthiwe gidani igido leneli, ukuze namhlanje sesifike ekutheni i-art yinto esingayithengisa. Kwakungasi into esiyithengisako i-art, ubukhwari kwakungasi into ethengisako. Namhlanje sisilahlekele emnqopho sicabanga ukuthi nasenza ubukhwarisa entertainer, kwakungasi entertainment, kwakungasi kunandisa umnyanya. Ubukhwari kukhonakalisa amasiko pilo esiwenzako. Kungakho namhlanje sithola ukuthi abantwana batsho masokana batsho akafuna ukuvuma, akafuna ukugida ngombana batsho badiniwe. Isokana lithe lidinwako thina siyizwa ngani into leyo? Ayikho into enjalo. Kungakho namhlanje abolombeni bafuna ukugida u1 kodwana kumagwabo, ukukhombisa ukuthi balahlekele emnqopho wegido, abazi ukuthi bagidelana, abazi ukuthi kutsho ukuthini kuthiwa uma uyakhamba yokulotshisa ekseni ngecude, abayazi into le ukuthi itsho ukuthini. Kuyakhombisa ukuthi abayawazi ukuthi kuyini umlingakobe ujamele ini, umnqopho womlingakobe uyini. Kungakho bafuna ukubatha umlingakobe bagide u1, bahlangahlanganisa izinto. Namhlanje silahlekele emnqopho ngombana abantu bacabanga ukuthi bangagida igido labo eminyanyeni eminye engafunekiyo. Ligwabo ngaphandle faka abantrazinyana bagida igido labo abo fast rap kodwana kuligwabo. Ukuthi ukuthi abantu thina sisizwe sabantu abamnyama silahlekelwe ukukwazi ukuthi igido umvumo khuyini. Sicabanga ukuthi indwezo zi-entertainment. Kungakho namhlanje sibona kunomali ukuthi abantwana nakusikhathi sokuthi bavume bagide lapha, bagide labo gogwabo naboma abagidi mde kubizwe ama-artist, abantwana bahlale phasi kube ma-artist agidela abantwana. Ukuthi ukuthi kunamasiko pilo arobhekako angayingandlela. Ngombana igido umvumo nokwahla akusikho i-entertainment. Wena nawuhleziko phasi uba entertain, it means you are getting in tune with ama frequencies lawo, you are vibrating kuma frequencies lawo abantu labo. Kunento enzakalako la, kodwana ukugida nokuvuma akusizinto esazenzela ukuthi zi-entertain wena njengomuntu owamukela into leyo nofana njengomuntu ozokubukela into leyo. Into le ithathe lula njengobungoma.
nangabe wathwasa isikhathi njengami mhlambe uma 10 months nawuvuka ekseni uyohlamba ngamanzi amakhaza uphehla into oyiphehlako leyo uyiginye bese ugide ngo3 ekseni uyagida wawugidela abani entertain ubani ngombana benganamuntu okubukelako lapha ngaphandle komuntu lo okubethela ingungu nomuntu lo ozomthokozisa whether ngugobela nofana ngogwa lapho ukuthi uvusele idlozi wawugidela entertain ubani nangabe nithikido ku entertain igida akusi entertainer. This is why noma ugida usedlozini before uvukwa lidlozi kunento eyenzakalayo. This is why umuntu nakavuma isino kamara isino ungalazi kutana abo baba nabavuma amasino something iyayenzeka ngaphakathi kwakho nento echifta ngaphakathi kwakho into le ingomezo ziyak affecta because ukuvuma akusi entertainer ukuvuma bungoma it's spirituality. Wawugidela abantu wena ephehlweni ngabo 5 endambama inkomo nazibuyako ngombana umuntu angeke ugidela umuntu oyi1 for 3 months umuntu lo uyampora ugida istyle esiwalo whatever umuntu lo uyampora ingoma esizivumako zomthetho wela kusecudeni umntwana uyawela umuntu uyenda umuntu wenza ingoma zomthetho akusizo izinto ze entertainment kungakho namhlanje sicabanga ukuthi into le entertainment sesivuma into esingayaziko kuvunywa ingoma ezinganamsebenzi kuvunywa ingoma ezinganabungoma ingoma yana zokudlala kuthathiwa ingoma zamapiano za remixiwa zivume emasukaneni amasukana akabuyile avuma amagwijo awazi ukuthi what kind of spirituality is this. That thing is not cultural ayinabo ubuzimo abantwana babuyile nokuthi bagide into esingayaziko solo kwamasukana agega la ukhe wababona wena bagida ingadla iphi ingadla iyephi ingadla ngombana isokana mdeligide ingadla isokana ngabe baqeda ukukhuba mdelisikime ligide ingadla iphi ingadla kuba yini abantwana bangagida ingadla bagida abo into abazigida kwezo bagidi ngathi mpoho awuzisa ukuthi bagida ini nababazi bagida ini bayadlala kuba ngathi badlala njengomntwana omncane nakadlala abo lokhanje kuba yini kwenze kanjalo. Kuba abolombeni nabazogida into ekufanele ukuthi bangayigidi bagida abo1 bavuthele imfengwana kodwa mara umntwana ukhambile usendabeni mara umuntu avuthele ifengwana kusho ukuthi silahlekelwe asazi ukuthi ifengwana isebenza nakwenze njani asazi ukuthi isidonodono sisebenza kuphi asazi ukuthi ipalapala ngiyani sesimane siyavuthela thina nethi ukuthi kube no music si entertaineke. Kungakho namhlanje amadoda amadala agida ngebafazi nasibuza ukuthi bafunani batsho bayanandisa isiko lethu yizinto zokudlala thiwa batsho kuyadlala impidkop nama chief ziyadlala thina senza isiko lethu umntwana usikhulisa umntwana nina niyadlala nilahlekele emncopho abantu balahlekele emncopho ukuthi kuba yini into iyenziwa ukuvuma nogida ngisho nokubonga imbala but this is a conversation for another day. We will speak about ukubonga because zimbongo lezo ukuze umuntu abe nembongo zakwamabhena ukuze umuntu abe nembongo zakamgwezane it begins somewhere. So nangabe namhlanje sesifikile sikhona ukugidwa igido esingalaziko. This is why ngizokwenza iexample ngobungoma wakhe wambona umuntu wena ofceda ukufika ekuthwaseni agida njengabantu abakhalelekani wakhe wambona wona umuntu nasela akhalelekani agida njengawo wonke umuntu. Kuba yini igido leli lisuka umuntu ofika ekuthwaseni 2 weeks akagidi njengomuntu lo ona 3 months afikile kuthiwa bathu khalelekani akagidi njengalo oselagoduka. There are distinctions here ngombana igido libungoma igida kusindo yokudlala umvuma kusindo yokudlala. Nangabe sizokuprioritize ukuthi sivume ingoma zamapiano siziremixe sivuma ingoma engasize ngesesindebele ingoma zamanye amalimi siziremixe la esindebeleni kube ingoma zomthetho asizazi kube ingoma ezifundisako asizazi kube aboma baba prioritize ukuvuma ingoma angazi ingoma abani lebayivumako bese kunokuthi bavuma ingoma yegwabo silahlekelwe mncopho. Yimbi into yokuthi basha amasokana angagidela boma ngoba kose ukuthi bagide kose ukuthi ubusuku bonke bagide basha amasokana adiniwe bizana usijava nguye ozogidela abo amasokana nguye ozokuvumela amasokana. Yimbi into leyo abantwana nabadlalako lapha kusi entertainment even if you can feel as if abakhetha bak entertain abadrilawo so okusela kusi entertainment lisiko philo lelo
lisiko pilo yinto kose ukuthi yenza yinto emthetho amasokana abantwana abakhethwa bayadlala ongadlaliwa akasingewendebele ongadlaliwa simazi thina into like entertainment. So now when you try ukufaka into yakho ukuthi no abeze eduza ngazi ufuna ukubona ini because nabakhetha unyaka lo badrille eduze khulu bongalula umkhono ema-K number 2 bongalula umkhono so umlotshisa umkhetha hi mkhetha how are you ngendlela ekade baduze ngakhona. It defeats the purpose of ukudlala kwabantwana because sicabanga ukuthi yonke into mde entertain. This is why ngifuna ukuthi abakhethwa babe seduze ngoba nanifuna ba entertain and akusi entertainment ukudlala kwabakhethwa lisiko pilo thizeni. It is communication. Ngiyathokoza.